Shaka semifinal poi ke Bengaluru FC hagijing lekai ISL pat argol keruit ukelian Mbappe. Kublai piki parlok pagkasyan nagpor siya kapor nga karpati piki batamay sa baban share berlike bersubscribe tingin ke channel. Hagijing lekai jong ke playoff jong ke ISL hapadengka Mumbai City percaya ke Bengaluru FC klub limno dasan gol lanot ke Mumbai City. Jadi Kistan gol tap da usuri sing haga minit ke bakandai butsa Mendes haga minit ke basa ar daga penalti bat William haga minit ke bandru ar bat Sunil Chetri haga minit ke banyopon riu bat Udias haga minit ke Prapolai kumta ke Bengaluru FC klub poi semifinal haga jinglekai jong ke ISL. Pada hagijing lekai jong ke Bundesliga hapdeng ke Bayern Munich percaya ke Saint Pauli hagane ke jing lekai ke Bayern Munich kelayo bankur lai poin daga bapan limno dalai la argol bat sagawai pat ke jing lekai ke Bayern Leverkusen bat ke Bochum ke Bayern Leverkusen ru kelayo kuri ke lai poin daga jing job dalai la cigol. Pada hagijing lekai jong ke La Liga pedeng ke Atletico Madrid percaya ke Espanyol kilaya kait marsi gol hagane ke jing lekai ke Atletico Madrid klub kijan kong dau Aspilicueta haga minit ke balai pupra bat ke Espanyol kelayo penek kait no dau Japadu haga minit ke banyak puai bat hadu bakut ki hap yasam no marsi poin. Pada kecing lekai jong ke Real Madrid percaya kalau ganes hagane kecing lekai ke Real Madrid klub limno dalai la argol hagane kecing lekai Mbappe ola penkijar ningkong hakim menit ke palai but sekala ganes argol da ukarai hakim menit ke palai pusau bat udiraba hakim menit ke pusau we de ganes ke pelatam hakla step de si gol re hakla mit ke Real Madrid pelatam kala argol meletep de Bellingham haga minit ke pasau penyu but sa Mbappe haga minit ke bah nyopon riu kumta ke Real Madrid ke kumta ke Real Madrid hadu bakut kala kuri ke lai poin haga nege jine kai jok La Liga menit kuble cibun.